ko tu ko e pa ta ko ni ko sino ni o ne fa e fitu taki ke ngai sino la la I mama ni ngai ko e ngai pange mama ni pange nga pala ka Asia ko International Monetary Fund ko pange ko ya Amerika pe be ke ngai sino ke o kamata me por nga patata o fai mai ke ngai wa ko e por nga patata ko no ngai office I Pacific Kawai UNDP because United Nations Development Project ai ko office I Hawaii ka kona ko tongia ko toni ko ya Pacific ani mo fa e ke do lahi pero hai ne ko paanga ngai langa ngai project na lahi ko ya o ko ke tonga ni ko kuile me puranga ko ngai sino fenga we aki ni pero e partner no ai vo papalangi ai utau fenga we aki mo na tolo ko ngai ta meni o ko ave petua yangi ngai langa para la ko yo pa pa mai mi na tolo kawai a no tolo mai ko ya nga pa ka ma pe de o fa de mo ko ya I atere pe be bo ke na ko ko ma ko ngai programa tan hala o ko ke pe tu ni ko ya ma ko tu e po ngawe la a tonga ni ke ngai ta pa ko ya ko fo tu e tonga ni ka wa mo ngai tan hala ko pa nga me pange a mama ni o kuna ke le o ko ngai ma hala ke agua ya e ka tu ko e ko hui be ko ngai programa fo tu na te ki pasa to ki e ta pa che ti ko ya ki ta uni mo ar ko ke ta ka o ko si e be fo tu ya e puranga ko ngai me pa tu pa ke ko da ngai ho nga o ko ni o na to ko ni mai te ko fa ta le ko ya ai South Pacific Forum ka ta ki e puranga ko na tolu na tu uni ke whanga hoko koe ngai pitu taki whawa apure anga ke ngai kautana lai pehe. O wewe me tawa ke taha koe koe bilateral agreements. Ko tonga ni pehe mo whe whanua koe au tokoni mai peko fisi pehe, peko haamua, peko tumalu. Koe whinga koe ni ke mahinung ke kau whanongo ai uhinga koe ia. Ai maa me pe tō mui ai borkarama o kawai ai o mai koe ai panga fo ou. O kuye koe Green Fund. Koe pāngai ki toko ni ngai toka ngai koe ātakai o koe pa mue Blue Fund. Koe pāngai o toko ni. Ko kamata e porkalama. Tapoi a fio ta ha mai e taulo tolo Tonga. Pakatapat ke hawe o Tonga, King Tupouto'a Ulukalala. Kau mai kuin o feina Tonga, kuin na naspau. Pakatapat ke Tama Pilinisi Kalauni, Tupouto'a Ulukalala. Kakoe, whakawhakanglangi o wau o e whiawhini. Whakatapuat ke a Princess Sinai Takala, tuku ah. Pefo ke Fale ha Moimoi. Whakatapuat tu Kolfranga, Kulai Toafa, ha Matarapure. Whakatapuat Lord Vaya, Lord Foy, Mohoik. Whakatapuat tu Kua kawameriku, ka reiki pare mia Tonga. Kau mai hoi kabineti. Whakatapuatu
ki e whakafonga e tonga tapwha. Ko kau whafonga o whare area. Mea mai hi e hota fiafkon. Whakatapu atu heni ki he kau talawhike au lahi. Mo kau whafonga mi tō pure anga. Kau maa e tangata iki whaiwhikau, ka koe pure whaiwhikau o e siasi o Siriana o Tonga. Ke wahenga mauwhanga, o e ka inga lotu, o e siasi o Siriana o mauwhanga. Whakatapu atu ke eni ke kōwana o pangke pure. CEO, o ngai pot ngau e pure anga, kau maa ngai business e pure anga. O tau whakatata mai hoa koni. Ka tāmoi motuani, tam Pilinisi, ke whawonga i atu ai pure anga. Ia whakahoko mo whakatau kei ate Paula kalama o e whiawhini. Ai tuk pēmua ke kamataki. Ai Paula kalama ha lotu. Kau mo e hoko atu ai Paula kalama. Kai kore atu ene whainga maari e ke CEO. O pot ngau e paanga e pure anga. Kristina tau mi api ke lava mai mua. O whakahoko atu ai himi uraki. Hoka atu ki ai pure whakawahe o e wahenga kolofou mo mauwhanga. Alo taisi. Kene lau atu ai wesi fola. O e pokalama ke kamata ke pokalama o e whiawhini. Pe hau maki ai ai whaiwhikau pure malo. Koe wholofola himi e kamata aki e ngau e mamafa o e whiawhini. Kono te au hongo fulu mawha o e himi. Taha wha mō kauntaki o mea ki tau hiva. Eiki koe ofa a au, koe moana loloto. Pea ngalo hifo ki ai e ku ngahi angahia. Pea kua ofi e ku kovi kotoa be. Ko e mau fufulu anga. Oku kalanga e kina, ko e maa anga ia. Pea ata aina ki maamani ko toa pe. Ka pau e ngā lohi fo au, i he ngahi pe au lahi, pea mole ia te au, a e ku ngahi tokoni, ka e mau pe e ku tui, e tamai ki a te koe.
mo hila mai i he ves whakaosi. I he vai hoko sino, pea vai mo i loto. E pou e he taulani, hoku lau maali e holi. Pea uangoi o ilo, ai ofa ta ingata. Fale lao sa me te awa fitu ai te lao me ulangi ki ni ma kai langa si o vai fare ko e sia e kaulanga ko kula noa pe kai le o hi si ho vai kolo o ku atu nga pe ai tangata le o ko kula noa ho mo a hengi ho mo mohe tuai, ho mo kai ai mā o yongosia. He kune fua ki tatau pe ki hono ofa anga, kai mohe pe ia. Wakai koe whanau koe inasi, mea si hoa, koe totongi o kune omi, koe fua he manawa. Hange koe ngahi ngahau i he nima o hatoa. Pehe ai ngahi foha o kute mau, kei talavu kita. Monu ia ka koe toa. Kua whonuai e ngahi ho whangahauna. E ikai mā ai whahinga ko ia o ka nau ka alea mo nau ngahi whiri i he matapā. Amen. Ke tau lotu. E o dua mafi e, ai a Fiona ko mau makatuu whamoi anga. O kai maha toi o tua i langina, pe ko mamani i laloni e tuai e mau amanaki, ka koe a Fiona pe. Ko haide ne lava ke tatae mu wakiri ho ngeia, ani ho steo i tāniti o nau fumata monitu i o taimi. O nau mamalu behani pureanga, he ku ngauta he ku fotu mo mahiki ho langi. Isa, koe langi o tāpane kare i ho mau loto ngā. O kuke a fio i he tau kakapa atu, e whewhea i ha mau ofi atu. Pekane hu mataniu ho o wha, ko hai tu te maunga ki ai. Maro mo hoko mai ho whakamoui, koe makatuu whakamoui anga, ke whakamalu maatonga, mo e kātoanga ko mau kamatani, he kokoe ai pe ho mau malu anga, mo mau amanaki anga, o ku tuunga ki ai ho tauhi, pe whai ai mana mo ui ai a Fiona. Ko mana mo ui e a tonai, o ku kei tuu ai e mau amanaki, talai hai o ku lilo, ha mau alunga, pe ko hai te ne wha ufia e mau anga hala ia, o kui kai ko haunga, ka koe nofu atu, ke malu e a Fiona, koe tauhi o kulau i tāniti. O kei tuu pe ai tuu ngā, ai tau tapa o mau whaini, ki ho whakamore, nā mo mau kumia ai mate kai koe mo ui.
Hoi ngahi tūtū ni ngā aue ai a Fiona o whakawhetai. Kei lau e monu ia o Tonga, koe mau kei o tuaki ai a Fiona. Whakawhetai o ku kei tuu pēa la a Tonga. Kei la koe fio pēa ene a Fio, king Tupouto'a koe tui o tu Tonga. Ai tahine kui ni na naspau tu aho, moe whare o ha mohe ofo. O lau maari ene lei pēa Tama Pilinisi Kalauni, Tupouto'a Ulukalala, ka koe whakalangi oi aho. Whakawhetai, lau maari e pēa lot vaea, ka o maa lot fohe, moe hou eiki oi whonua. Kulai toa whaka o maa kolo whakaanga, pēa mo haa mata pule, se au ka mea ka o maa haa tau i whonua. Whakawhetai o ku lau maari ene lei pēa eik pare mia Tonga. O ek minista kabineti, o ku mau lotu pe, mai lotu i Tonga, o ku malu, ai kau tau he lotu. Whakawhetai atu, a kau tala whekau muri. Ku mau kau whakatai hoa koen. Ai kau ngā aue na nau whai ai ngā aue lahini kua kakato, i he tokoni ai eiki. Nai a naua pe ai pare mia mo e pureanga o Tonga, kia aho peheni, whakawhetai kua kakato. Nai kau mai ai a Fiona, kua kakato, pe aku mau hapai hake kotoa e ngā weni, i he ngāhi whei tu o ku tuu ai, ke tāpu aki mai e a Fiona. Ke whakatāpui mai ai ngāhi whareni, i hono taumua pea mohono kaweinga, pea ke kei langi ia i pea a Fiona, io, koe maulo tu ia. Mau kei korea i pea e tāpu aki pea mai whonua. Aene a Fio, ke kei moni tonu mawai pea ene pure, pea kei tolonga o tuuloa, a ha mohe ofo. O ku mau korea ho tāpu aki, pea mai Tama Pilinisi Kalauni, kau mai Prinsesi o Kalauni, sinai kakala, tukua, pea moe whare ha mohe ofo. Ai pare mia pea moe pureanga Tonga, ke tāpu aki mai e a Fiona. Ai poate, ahono sea mono kau poate. Hei kai ngalo e te waki o e whatahala, ko te umai, he kau taki o e Pasifiki, whamore ke tāpu aki mai a Fiona. O mau hapai hake e kātoanga whakatāpu ini. Ke hoko koe whei lau o ku tapu atu mo whakahoi fua ke a Fiona. Io, o hai pe a mautolu tu whakanga, pea ke iloa ai pe a te ki mautolu ho whakamo ui. Tāla ke te ki mautolu ho whatongia. Pea ui ki mautolu, ke fou anga, te mau alunga ai ke whai e whinangalo o e a Fiona. Io, kua honi merie ki ho mauloto. Ke kei tāpu aki mo kei monu ia i pea Tonga. Pea monu ia e o tua e ngahi visoni ko toa pe i halo waka u whai he ek pare mia Tonga. Ke kei tu kau kaua, o mau whai e lotuni. I he loto apasia mo oni, i huawhai tamai, pea moe alo, pea moe lau maari mani oni. Amen.
Tama Pilinisi kauni, hoik muka inga. O tui pe na mo mea mai pe halavuna e mo whoronga mai ki wai Popua. Koe kakai fōke e whitūni, ka inga whakawhanua, o kei pe ngahi ngoa kehe ia ke ngai hala whapure anga, pe ngahi whitū he ni. Koe hala koe halavuna, o ilo ngai e uku ilo ai, koe hala Tukutonga. Pe kai ni ihe he whitūni, koe wafu whaua, pe me wafu kuiti sālote, mo e konga ki hua koina ki he tahi, o kuia ko Kalani. Tau te tahataha mai ai pe ki he nige au mai ki pātangata mo wai Popua, ko mission pe ia o Tonga ni. Pena anga pe tuku hua, ai ka inga i he tau hongo fulu kua osi, mo e rea, maupe, ke alupe, ai visone o hoko, pe ko eni o ku hoko pe. Tā mau mea mai pe ngahi pou, na ka mata pe hono toa ke ngahi pou e nge ngā mauri uri koe, ni ke taofi e umea rere, me alu ke musie, o whae mai ai pe keni. Au mo ilo ku ka mata ke langa e ki whakataua ngai ka i he tawha ki pātangata. Pe o kia e mo e visone, ai ni o tau keni ai, mono pou i ai visone mo teke ngau e ki paremia. Kai ke? Koe whainga maari e koni, ko whawhi mai hene toko di share, ai pote Tama, pe koe Tonga Assets Managers Association, share u kamea, ke ne mea mai mea mua ke o atu ai rea talitali, ka hoko atu mo whakamatala ngā ue pe me Tama pe malo. Tapu ke o tua mafi. Ai au ke o tau lotonga. Tapu ke he Tama. Tui Fale o. Ka koe Pilinisi Kalauni. Pilinisi Tupouto'a Ulukalala. Wa moe Fale. O ha moe ofo. Kolfranga. O kore wha more atu. Tuku pe mua ke Huufanga. E ngahi whakatapu ka kato. Kua whakahoko. E taha tataki o e katoa ngani. Ka ataha ke motuani. Ke whakahoko atu e whatongia. Kono talitali lei. Ai feituna. Tama atu i whareo. Ka maa. Ai hoki no pere o ne afio. Ka maa foki. Ai eik pare mia. Oi fonua. Moe hou eiki, minista o Kalauni. Talitali rei, ki mau tolu. Ai hou eiki, taki. O e ngahi whanua meimuri. Kai behe foki, ki hono talitali rei, ki mau tolu. Ai hou eiki sea. Mo kau tare kita. O ngahi poate. Ai pureanga. Pea ki atu ki mo tolu kotoa. Kau purenga aue. Kau whaafe. O mo lava mai. Ke whakakakato e whatongia koen. Na e whakamohe mei ulu. A koe ahoni. Kua kakato. Tama tuki whareo. Ne tuutuni he eik pare mia mo ne kabineti. Ke whai e he poate. O e Tama mo e ngāwe anga. A langa koe ni. Koe whare e te au ne maofulu. Langa mo whakakakato, mo whakanau-nau,
Ko hui ke tokoni. Ke fu folau toko lahi koeni. A kau ofisiare. O teo ke folau mai he wike ka hauna. O whakafuafua ke toko tahafe nai. Ke tokoni. Ki hono whakanofo nofo. O e fu kakai toko lahi koeni. Pa mei muri. Unau tū uta. E o tu where ni te. Tupu mehe kau mai. Ai sekretari seniale. O iu e nā he whalauni. Kune whakalanga e fukakai toko lahi koen. Ke nau ahia ho whonua. Koe whare te au ni mau furu. Ko osko toha no langa. Taki iuni te ua. Ke whare taha. Ne o nai time no no. Ia e ngahi pore. Kehe. Mo whainga taa whakapaanga. I futu whatu pake whatong yan. Ka nai whai pe ale reitaha. Whawhitai o tua maf. Ko kakato e whatong yan. Ko uhi. Ke kei tuu ai pe. A whaamu. A ek pare mia o Tonga. Ke kei lava be e Tonga. O talitali mai e fukakai toko lahi koe ni e time no. Ma moe whakataha whaka eiki. O kau pare mia mo ho eiki taki o whonua. Ma moe Pasifiki katoa. Pilinisi. Ke kau atu moa. Ke feitu ona hono tāpuaki. Pa mono Huufi e ngahi ngāwe anga ke. O kui he kere pura ngahi feitu ke. Pura nga kere pura ngahi sopu. Ko kakato e langa. Mo whanau. Ai Fale taha ono ai. Kere e pura nga. Hala maha kolo. Whare mahaki motua. Ko whare tongo furu maa wha. Ko kakato hono langa. Ba mo whanau kakato. Ko whare whango furu. Ko langa mo whakakato. Mo whanau. I hala e kausela. Whasi mo afi. Pea koe whare e onongo furu. He apini. Finipani. Whakataha ki ai. Pea moe whare koeni. Talitali o nau tolu whanonga mai. Pea moe falekai. Tapu mo feitu ona. O teu. Ke hoko e ki feitu oni. Ko ha resort make. He osi ai whakatahani. Pilinisi. Uloto maa whana mooni. Ai motuani. Pa mo e poate o e Tama mo e ngai anga. Ke talitali lelei e feitu ona. I loto hanga maarie. Mo e maa whana lahi. I ho awhi tau lalo ke awhi mai. O whakahoko hono whakakato. Ma mohono Huufi o e ngā wen. Whamalo atu. Ke hoe ki kotoa. Ko mo mea mai. Ke whakakato e whatungiani. Ka mai whaiwhikau ba mo sias. Wesi rana tau ataina o Tonga o maafanga. Tau ki whakamaafanga pehe ko tau apini. O whine pani eni na ngou e kau maafanga o whetuku ki siu muwha uta. Ka kua mau ia he eik pare mia o langa e fuu kolo hau koen. Tama tu whareo. Kai ke ai hale ai e moua.
Koe whakamalo pe ke feitu ona. Ma whakatau ange o tua mafi. Ke kei tau whetoko ai pe. Ai tāpu aki. Pa moe monu ia ke whare o tupou. Pepe he whok ke kakai. O nau no fo. Ai whonuan. E moni whau. Ai whora. Moe lea a tau wha ahau. Kene kau tautahi i pangai hapai. Ke lava pe ai whenga tauni. O ka pau te tau tuu whakata. Mo tau oho toko lahi. Mea kua pakola lewa i he ahon. E o moni e lea koe. Ko Tonga be. Ko e siweri o e Pasifiki. Lewe vai malanga. Kau te tau atu. Seau ka mea. Malo atu seau ka mea. Ka koe tokon sea o puate ke Tama. Tama Pilinisi koe ka inga o kakato atu po kalama e whiawhini. Koe ngahi kup whekau aki pēni ai pure a ngā. Na nau whengau e aki ke whakahoka e projeki koe ni. E whainga maari e koe ni ko kore atueni ki a Tevita Aho. Ka koe project manager. Nāne tataki mai po ai projeki koe ni. Koe whakafofonga i mai ai potu ngau ke ngahi ngau e lalahi ai pure anga. Koe nāne tataki mai mono toko nia. Na hiki pia Tevita Aho pia me office Moi o hiki mai ke office Tama ke si ofi mono toa ngā e ngau koe ni. Koe nāne Tevita Aho. Malo. Tamu e awhia e o tuai o tau roto. Tapu ki e hau o Tonga. King Tupouto'a Ulukalala. Ka maa kuini o whina o Tonga. Kuina nas pau. Mo whare hau mo e afu. Tapu ki e Pilinisi Kalauni Tupouto'a Ulukalala. Tapu ki e hau eike whanua. Whatapat ki e pare mia o Tonga. Wana polo whakawa mediko. Kau minista. Whawawhonga wharearea. Ka whawawhonga mai muri i Tongani. Ka tā mau ke whaata ki i whakamatala nou ki he kamatanga e ngā ue koe ni. E maina, e hui ke whakaosi o maasi, ne whae talatanga noa pia mo e pare mea ka unga e mo e pureanga, ke sio ki hono palani mo whakatutu ai ngā ue koe ni, ki he amanaki ai whakatahalahi koe ni koe ai foramu. Na e savea ia i konga koe ni, ke whae ia i ngā uen, pe kono savea ai konga koe ni, ai na ngau whakatahai ai timi me he moi, ka uma e pon ngau savea mo e kolofa e natula. E whataimi koe ni, e mahina ko e pereri, mo e konga o me, dai whakawhainga maaria ia i he eki mista e moi, ona polo 17 tong moua, ai ngahi me sini, ki hono kiri ai saiti, whatatau ki he plani ngā au e nai whakatutu ki ai. E au mai ki he wikeiwa o me, koe ngā wen, me toki kamatai a hono tanu koe ni koe ai saiti koe ni. Pere whae, koe osia ai ngā ue kiai ai timi savea mo ngahi kolofa e natula, ki hono tā e ngahi revolo. Koe ngahi revolo koe ni, na savea whakatatau ki ngahi whiririwaki ai ea, ki he maalunga e tahi, pia ki he halavuna, pia mo hoko mai koe ia ai piaukura. E maina pe ko me, ne kamatai ai ngā ue ki hono tanu ai saiti, ka kato e ngā ue koe ni ki sune, ma wahi ato e timi ngā ue e moi ia, ki saiti i whasi, pe koe ia ko saiti kausela. Hono tanu, hiri hono tanu, ia e ngahi saiti, ne aswaikai ai ngā ue ai savea, ki hono whakailonga e ngahi makatuki-tuki, ai ngahi api tatakai i he saiti koe ni. Pe ai pe, pe nai hoko atu ai pe, ai ngā ue ai moi, ki he saiti i he retirement fund, i hara maha kolo, pe moi saiti o kutu i sopu. Ko e riani, o guyai ai whare lalahi e ua, ai a koe receptioni, ai a o ngomea pe ki ai, pe moi falekai ai.
Ko e whare koe ni koe ai receptioni, o kui ai pe mo e falekai loto, o ai mo no ngahi loki e tolu, ke, o kui ai mo hono loko konferenisi, pe mo no loko konferenisi. Na e tuku ki tua, ke ngahi kautaha, o lahi hake i henima, ke nau tohi tala ngā aue, ki ai. Pea whakawhainga maria ia e kautaha ko e Dr. Trade Construction, ke ne whai ai ngā aue ki e receptioni. Pea mo e Make United Group, ki e falekai. Na tō kamata e ngā aue ki he ongo whareni, e he wiki ki mua o sune, aia koe mahina ak pe ia e ua, me iai ki he ahoni. E sune, pe kamata e ngā aue ki hono teu, e ngai whakawae, pe koe foundation, ke ngai whare container, pe koe prefab container house. Motari ai pe ki hea umbai, ai whare container. Koe ngāwe koe ni ne kamata pe mei Popuan, hoko ato ai pe ke Site Retirement Fund Board, kausela, pe Moimoi ki sop. E hewi ke iwa mahina ko siulai, koe kamata ia ono whakatu, ai ngāwe ke prefab container house, ke ngai foundation ni. Pena kamata ia e Site Retirement Fund Board, hoko mai ia ki Popuani, hoko ki kausela, pe whakaos ki sop. Koe foundation ni, palama, uhila, me whakawhangamaria e ngai kautaha ke, pe mo whakangawe e kakai tokola. Kono whakatu, pe kono install koe koe e whare, me whakawhangamaria e kautaha koe saino, pe mo e tokoni, e whai me he apiako whakololo e hau. Koe whare container koe ni, kono fua, o kui he 5.5 mita loloa, pe ano 0.5 mita mao kupu. Aia, o kui ai ahono loki eua, iai mo hono toileti, kai umahano saoa, wanga whatapu, peito, ngono roto whare, mo hono whakawhare tolu. Me he wike eua pe o siulai ke ahoni, ko kakato i ngā aue ia, ke whare e teau ni manoa, ki hono whakotu, whakauhila, whakapalama, mo whakanau katoa. Aia koe whare e ono noa i Popuani, whare e whanoa i he site kausela, whare e tahaono i he Site Retirement Fund Board, pia whare e tolwha i he site isopu. Aia koe kakato pe ia ai mahina e ono, e kamata mai hono talatala noa ai ngā aue koe ni, mo e palani, whotuutu koe ni o au mai ki he ahoni. I kai ke ngata ai, o kuiai pe mo ngahi ngāwe ke he ke, koe ngāwe whakarerei, koe ngāwe renovation, ke ngahi whare whakatak mamata. Aia o ginasa ai whare o kume iau o Uofulu, kau kia i Tonga High School, pia mo e whare o tu i he saiti sopo. Whakamalo atu ki he ngahi kon ngāwe kou whekau aki, kau poate, e ngai tokoni kotoa pe. Tua whātu. Whamarot ka te wita hono mai ai pui tua o ngā ue. Ko te whamanat pere ke hoi me ka inga, neonga peok whae saiti, e taha peta receptioni mo e Huufi whare, o kai ke wha. E whangamari e koe ni, u whawhi atuen ni e Pilinisi Kalauni, ki hono unveiling, o na tatala o maka mo no hopoki ai. Whare pa ko kore atuen ni ki he au pure ngāwe, e teu mai ke unveiling. E o spene unveiling, e whakatato haki i taimi nau pe, ke whaia ke atua, ka mata pe me receptioni, ni he ufare, pe tau tok whaosi mai rewa tau poka amaki. Malo. Mabe ko whako, di he mawhalanglani, tau Pilinisi Ulukalala Tupouto'a, ke whaino whamuruka. Tatala i tamini maka utu bi mo ai fale talitali the reception building e mo falekai bravo congratulations and celebration when I do everyone that you're in love with me.
ate dai meni ye fale. Ia whakamatala koe a i e wharekoni, o kui ai wharekai, o kui ai loki kan Pilinisi, e wai mo e bathroom, tato ai loto. Lokai koe e loto, apo aputo, e wakai atu. Me ono whareki, me ono horisi, koe ngahe matapa, aku tak mamata be dampare mia. Vai be bocchi. La moita che ho bloccati te vi daho. Ho quattro pieni. Koe i loto i fare pe ho quattro be. Che ngai fare che koe a kuranga. I heni ai koe pare e ono noa kutu koe ai heni ke te kai ke me olunga tu uange ka ki fu niu nga koe ni tu ai pare bange ke fa matalo koe tu mai ke fu tu koe ya ke o koe ko ki resort ma ke ya ye osko ya ai fakata ka uta de ya tu motor ko tu ki ka mai tu poni ma ba be ki live stream ke broadcasting ta wa wana ni ko Popua ni ko pake ni ko na rock lang ki mo ko ni ko lili ko hangi ko matala ko na ko ya e de da ho ani nai taro no ko mata mai ka mata ko singa ko ya o ma si ai taro no ke ko tu ko fare ko ni ai ko ma la hai sa me ava mo mai ko ko na tula e beleri ki me na ka mandare va ono tanto e vedo ko ni ma tu ko ya no ko ke dia a we wa me le ko ya tanto ka to ya la wa ko ma dia le mai wa we Tonga ko ya ta mini ko fare ko ya ai no do nga fai ai ki ai ko ka ta ko Dr. Dre na ulanga ia ko falekai ko Met United na ulanga fare ko ia ai ko fare ka fa de bakai ko de huma ko ia a mai ko de le be a ko ia ki Popua ko ia fe hema hono wa o to be ai ko fare ko ni o ku ilo ia ko New Lodge New na iu ai ko fare ko ni ai buanga be bu hotere mo kai ko fare e no noa la ha bito pa ko ni tu ko ya fare taha no la hi ko mita fitu desmare hi wa no lo pe mita no desmare nima ano fala hi wai lo ke wai wai bathroom wai lo ke talitali wai me fare pakatolo fa bito e le vai che mangi fare ne tu anche per che i fisnai beko otkuki beko ne guardonia avangi style bene mangi fare che ngai vetu e tokito ha akau bea e te fa fo fangi e vai ko ia ka wange ke tu hua ai wakatau ke na hange beni ha misiko hiri ko ni buho ko ia he ni tamin nga be ko la be ko ia ai to kon se ai Tama vai una donga ko ia ai nga hi fare ai pure nga ka wai be mo small industries nga nga ki ko na donga e ni ke fito ko ni na ne be he na ngo we ma fanga o ave ki suma po uta e ko fito ko ni na ilo be ko fine panni e che la vabbè ui con fine manni da mini da go he hua go to he pare mia mo ha ko aki ai programa ko ni ka ko ni da fa moni ko ia i he ahoni
Tola he koe ka wafi kuna o heni koe a honi ka waponga me ngai pore anga morino sila a se eria se apani se aina Britania. Pepe ma ka o tanga o tuke hea ngai ka mlisa koe me ka mniti. Ka o hoi no bere kuna o mea mana ka whata koe e honi koe konga e ni tau ngā o e whakata koe ki te tani koe ia. Ai ka taki o paswiki he ui ka o. Ngai koe ne lami ki ai. Asia uka mea tuela henge ngā ui koe ia koe fuafua a ahi mai e neski tar senyari koe preanga whatataha Antonio Guterres ki hea whakataha peheni ai Pasifiki mandu koe Pacific Islands Forum koe whakataha lahi taha ia whakapureanga ai Pasifiki ko nau tōru kua hau kua ngai whenga ake koe me ngai sino whakapureanga ke me upange no aloha ke ngai sino e whanau te lono e tangata lere mai au whiriura ki ai ea o au ki ono keri koe makakoloa menklisai koe whakataha koe ni hiu ka hau koe nau asenita ia ke whake e tanoa koe ongo fuke ua mai koe panga koe ia e tokoni koe ki mamani ke atakai pia moe oseni ko nau urui ofisi e foto uia i tongani Motor koe o mea makoe a i he live stream o mea ke koe upare na ai whaafo o whāna whare whakatoro ai ne asima nau tuu hoko be koe te wakai kai whange be koe afu hotere muri koe toi meni ke musi e tai meni u ke makamaka be koe koe ne e koe tau wakai e tukai tai mini ko apo pati e whare whakatoro o se atakai pe ai balcony po balangi kei ke hori si marunga mei lalo ka pa aroa ke e vai e ngai mata paso ata po apo au pito maulalo be siling me olunga ka koe ni tu ia koe i Tamini ai upare ko ia. Ai ko New Lochia i Popua ko i tamini. Mai ko mangai pare ke ko e ono no ku heni. Fanoa i hala kausela. Ua fai sopu. A tol fai sopu. Peta hano i hala wa kolo. Mafana mafanga ia. Nau tahine solo ena he tai mini ku. Tau lunga e loto. Angangi pe matangi he tai mini tani make uanoa. Au ia me he tonga hihi fo he tai mini. Au veki a boho he Kua mawhana e maulalo koe tahiwa ki mairi moko be. Kai tai meniu kei amai pokopong koe e la. Moko le rei tai meniu te wakai koe ia. I tuk koe ni. Wakai koe ke anga koe e whare wakai e motuani. Whaka apu ofa au pito. Au koe ki he tuk koe e falekai. Ko mea mai koe ki he tai meniu. Ta wite kon koe ki tua. Asia falekai ai hapai di light. Tohi e ngari ko na dol de la ukalele. A falekai. Ko e Tama ni ka polis Tonga. No ke fai ko ia falekai ro hitamini. Ko masa ke kakato ai
Ai, o ka mata fok mai ta kalau hina sapani. Ka ko e la me fok ka fale ono noa. O do e ni pa pa be to ka te pa ko ia mi olunga. Na te ka mai ula puna ko mi ha pai moni de la ki ulo e wila pai. Ka puna wala ka ke ni u ko fu niu. E te ka mi olunga ko e ulo ko e umama. I heni. Paka pito. Te whado ngai po, ngai peo me muri, puka ngai puka more ko ia. Ko e ngai puka more ko ia ku osi ma bobo kato ai. Ngai peo i o ku... Ko ta e ilo ko ngai peo ko ia, ka koe ni nai o soa te puka matala ane nai katoa. Io mea ko ia ko ufare, nai kai ke langa po ou, nai whatau mai pe ko e... prefab container houses. Ia ka mara mai no ngai ko e. Poi o mai be foto o sma be no mai do ko na na to ngani po ma bo be me ko do ai loto. Ta ko e tu we ko e ta mini ai programa ko e he ni ta mini ki la be ma fa na be do. Ai be do na da ba. Be e ko ta ko no tu tu. Webe me vai ta e valvit po ni mamo e vai su me por come ve mo Moimoi. Ia ai go ni mo nga tu ko tuai ngai po ta ko ngai Fale. E ni tu ko ia. Ai mo ngai e nga ta ba ke he. E ga pa e la ba mo ge ni o ba kai tonu ki ai. Ahora tu que toi mama tai mo fai halo Facebook ka na wa ka tonu ke u me ko ni. Pe mo nga wa tai u ka ki ke mo me tonu ke ai. Ko e ka u Tama ne ka borisi. Ni ko kakato ai ai ke ga vai ka u fa peni na ko ki mai ke to be ko kai programa ke ko ma dal re ko ta ke ani nai ko e ho ko tu ni ke ya po malo po ho ko ya e ta dai pare mia e ho ka bari ku ko ma ke ta tal be be da Tonga ko to mo me mai mo to ka mai Tonga ni be mo to ko e murini Imulina. Ke ma fora ni wa ka tu me Popua. E fai nga mari e ko ni. O fa fe atu ai e ki pare mi Tonga honorable Huufi mediku. E fai atu ai closing speech. Malo. Tamo to ma fafi. Tapu ke tu o Tonga, ki tu bon, kui na raspau. Tapu he ni ki he whawhalang lari, ka ko he Pilinisi Kalauni, Tupouto'a Ulukalala. Tapu he ni ki a lot vaia, lot fo, he mo hou eiki. Wa tupe mua ki kolwhanga ki o whamarmalu atu he tala o whaki, ko si kamata ke katoa ngā. Kai whahaukat mua ki whatonga ian.
Whawhita i batoi whawhita ki heo tua mafi. Koe lo lea pe au tau, moe tau kātoanga, moe aha whakoloa koini. Tātau te whitu ki he awhea he Tama Pilinisi Kalauni, o whakalangilangi, ai kuna e whatongia, moe ki langani. Ano whaanga, ko New Lodge. Ko whaanga, o hongaia mo tuatuani. Pai kai harea e kātoia e whiewhia mo loto maa whana. Kai ke ngata pehe mo tuani ka umaa whoka e pureanga Tonga. Ngahi pisinisi e pureanga. E tau kau whakataha, he aho ko whakalao he tau eiki. Ke whakailonga iai ai kuna, ai whengao e akilerei. Ai tuipi ki tai ki ha tau mua, ma e tau ofa whonua. I he whahoko mai koe ni ai whakataha e kautake Pasifiki. E ahu ano ki aha tolnoa o au kosi. O whai ai e ngahi teu teu ke. Ne whakatonga ai whutolahi ai whakatahani. Tau te whito i hono whakamahino mai, e mea mai a sekitari seniale, o e pureanga whakatahataha a maamani. Ne ai lewa e tokanga makehe, ki hangahi wheituu ke nofo ai a ki nau tolu, ke nau lava mai ke whakatahani. Ai ne whae e sio ke ngai tawha ke, hange pe koia koe ngai Fale, o lotonga i tonga ni ke whahano whakalerei. Whai hawakai ke ngai aptau taha, nau atata ko hinga pe ko tokolahi koe ni kau whalau teu ke o mai. Pena e whakatonga e ai o kei whie mau pe ke toi whakalahi. Hangahi Fale ko hinga pe ke teu ki he tokolahi koe ni tau pehe o ova i he taha whe. O wa manaki ke nau tuuta i he otwhere ni te. Pea tupu me ai hange ko whakatatau ke he whakamatala. Na e o atu koe ni he project manager. Na ia e rewa whakaukau ke whai ai a langa koe ni. Pea koe ai koro whaanga. Koe tau kātoang he aho ni koe whakailonga ia. Ai lava hono whakotuu koe ia. Koe whare e te au ni manoa. Kau ikai ke ngata ai, kau kau ai, pamohono whakailonga ai. Koe lava hono renovate, hono whakalerei. Ai ngai whare kehe, ngai whare totongi. Anga maheni pe, ko uhinga pe ke haki hatuunga ulerei ange. Ko tau kāinga koe ni o amanake nau tuu taho tau ki whonuani. E lava e whoromu koe whare ni manoa me te au ni manoa. E ave ke project tāpani kāre. Ke tokoni ki he ngahi whamili masiwa ango. Ai rewa moe u whare e whakatau atu. Pa koe toi ngā rewa e whare ono noa koe ni i he New Lodge. E tuu ia hoko pe ko ha hotele pe no whai pe ai i he Tama, o whakalere he Tama. O kai ke ngata pe i he ngahi taumua ke ngahi whakata. Ka koe ngā pe ke whakatola he ngahi loki ua lava o tuku atu ka ki nau tolu o ahia o tau whonuani. Pai tokoni ai pe whokia ki he tak mamata. Pe koe ai whawheta he awha koloani. I whakakoloa he mea mai Tama Pilinisi Kalauni. Ke ki ngā ue si ini. Ke tau matei teo ai ke whakataha ai kautaki Pasifiki. Ke afuhi ai se tau kau masiwa. Pa moe whonua a whoki. Kada pe kai tuke whamaloa pua. Ka ki nau toluni. Dai mahu inga au pito e nau kau mai mo whengawe aki i e project ki. Tua tuheni ki Honorable 17 ka mai ngai pot ngawe ngai ngawe lalahi. William Waske mo pot ngawe tang mamata. Honorable Theophilus Tiweti mo pot ngawe paanga. Ngai kau taha business e pulenga hange koe Tama, uhila, vai mo fetu taki. I ngai ngalo whuki ai a Simon mo mai a kafa. Na nahu mai koe ni e ngai Fale. Kol whaanga ku nei iai whiwhia makehe koe kau mai whukoi ni e tau University Whawhonua, ai Tonga National University. Nei lava mai whanawako nei mi ofi he toko uangi au. O nau toko ni whahauko koe ni ngāwe o lava wawe ai. E nau koe kau ngāwe tufunga, kau ngāwe ta whaake uhila, kau ngāwe ta whaaki koe ni plumbing. E toko ni lahi rewa ai i whanau ni,
I hono whakakato wawe pehe ai ngāu e koe ni o komu mā tā tonu he aho ni. Nei kau mai pe whong mo ta whake taha o University whawhonua, ai ta whakon ki he takmamata, wa ko ia tau whanau ki he takmamata. I hono toko nia kau ai hono ngahi Fale, hange ko ngahi moeanga hu whangai whatapu, mo ngahi mea pehe, ko hinga pe ki hoka toi nau ilo, pe ala whakangāwe i nau tolu, ki hoka tu koe ni ai New Lodge ki he kahau. Ia watu ai whamalo ki ngahi kau tahani, i nau toko ni mai ko ia lawai, ai ngāwe lahin. Malo pe hange koe kulawe ane nai, nei kai ke mi mo ui New Lodge, kau e tau whengawe ki lerei, koe tau ki loto lahi pe. Koe lerei mo e ola ngahi ngāwe ni, e maa whana mo malu ai ngahi whamili lahi. Ka longa mo ui mai ai takmamata neongo, e osi koe ni, ai whakataha koe ni, ai kautaki o Pasifiki. Kore pe ko whanga ke whahaukat mua, ai whatongiani I he lea whakapapalangi. Your Royal Highness, Excellencies, distinguished guests, I am honored on behalf of the Government of Tonga to convey joy and gratitude to Your Highness for your gracious presence to officially open this new facility, the New Lodge. As some of you know, New is the Tongan name for coconut. That should warrant a few laughs. And as you may also know, coconut or new is very useful. It symbolizes hope. When you are at sea and you see a new, it means you are near home, you're near an island, you're near safety. And of course, not forgetting that sweet coconut chews that quench your thirst. New also represents shelter and also represents livelihood, as you can use its trunk for fishing, as I'm told when I went to class 1 in GPS Ngaleia. So New Lodge, that Your Royal Highness graciously opened today, represents shelter, hope, and livelihood. And of course, it's a new accommodation. As outlined by the project manager, we have here at New Lodge 60 houses, 2-bedroom houses with full bathroom, kitchen, and a lounge. We also have 90 houses in Sop, Kausela Road, and Wahakolo Road. We will be giving 50 of these houses to the Tabankale project after the forum. Tabankale focus on providing better accommodation to less fortunate families. Some will be sold to the public, and New Lodge will continue operating under Tama to provide additional rooms to support our tourism sector. Today, Your Highness also marked the completion of the renovation of more than 20 other tourism facilities. It will be remiss of me if I don't acknowledge the great cooperation and cooperation between Te Vita Huakau and Tama, Honorable Pilinisi and Finance, Honorable 17 and Minister of Infrastructure, Tankina and Bonaparte and the Tonga National University, Dr. Waske Latu and Minister of Tourism, Simon and Maika from Home Sino, and without them it would have been hard to imagine completing this project successfully. Thank you very much. Again, thank you, Your Highness, for gracing us with your presence. May Your Highness continue to be blessed with divine wisdom, provision, and protection. To all our guests, families, and friends who are here to celebrate with us this historical event, thank you for coming. I believe Tama will be hosting a small reception in only one side, not the other three. So I look forward to actually having a chat with you in that reception. Again, whamaloa tu Pilinisi kaun, o hanga whalang langi a ki katoangan. Palo apito lev-lev malang. Oi me kai ngange koe me e pare mia na e whanau koe toko wangeau me he TNU na kau mai ki he tokonia project i ene pehe o ki he ne whafofonga ai TNU ka koe Dean o Faculty of Science and Technology ki whawhawhi mai apone pate taun sila ki ne whakahoko atu ai himi hua e hiri ai pia i whawhok dewa ki he whaiwhekau ki ne taun saatini ki ne whakaus mai tau pōkama malo. Ua e propolahim, whakatoa ki e prokalama mahuinga o e whiafkoni,
Ko e tolungi au hiwanga fulma ataha himi, tolu hiwa taha, mo kata ko mea hake ke tau hiwa. O iai haki whanua, o tui o seni, na i kaike mau o tua, na masiva helerei. Haleluia, kua mono iai. Mai vesi, laupehe palofisai, toki orive e ua. Pureanga, mosias, ka e mālohi haponua. Hota monu, e ta mau hahau kaukaua. Tonga tu o ngā ue, hokoloa ke whakamonu. Lotu ki he eiki maupe, ki ne pou ki he lotu, o malui a tupo. Ke rau whaosi. Pero kresi o tau eiki ko si sukalaisi. Mo o whalahe o tua ko e tau tamai. Mo e whiohi e lau maari e maoni o ni. Ke e he whalang o e aho. Pare mia ka o maa e pureanga Tonga. A ngā au e ko lava. I he ahoni pia whai pia ta ngata. Amen.
he New Lodge I Finepani I Popua I Mawhanga ko e kakato e programa e ono whakatanga mo no Huufi ai ngai whare ko te wake puranga ke talitali ko e kautaha e whandaha e kautaha ke Pasifiki pe ko forum e whako ia e Pilinisi Kalauni Tupouto'a Ulukalala Padang leo le de fa patangia me var tu boni ma pe ma le tio pe be mo live stream me broadcasting e tu be ma fra pe ai o te ngai programa pe ni ke mo ke ka pa mai me murina pe be mo tanga ko I tonga ni ko ke na kwa mai me a da pa langi pe mo mo te tawatu me ko tonga be broadcasting I whare fo au koe nuku I loa koe New Lodge I Finepani I Popua ka wai watangia ko websa lea ai pate kisina pe mo kia tupo lea lisate tana tohi ko au sa Slovaka mo mea tua whatu